Wewe unaenda filme juzi? Ah, si. Sindawe. شرح هراك الجار زين تفنشيها وشرح Uniforme Rongondo. Ah, ok. Allez, on y va. Allez, on y va. C'est bon. Habotewa na ina kuzidi si wa Komoro walobunu ngalikuzidi kaya mtabishawo ni hao kangu biro yeru ruma wangu wani karogo kume au kama ne helika ungalizichu wao ni mizika Komoro sijajuza wazee watu wakodonikiwa ngaero wenda wamde male kutuka kwa manzao basi hunu karna msikubali garjo ne sokaya tukibu nizofanya huko yeko. Merci. Ils vont parler. Fari.
Allez, on y va. Je me suis à côté de madame là. Moi, je suis sur Allez. On va mettre un gagnant de Panangalia. Shago, Samim Amanda, Diego toka sana shwa. Sinon tu prends pas tout le monde là-bas. alafu kwa kimzazi mzima hapo ya ngombe ngombe la sasa pia uparo ndo washe no wana zijana alafu katula alimu jofanya kujanga chizo msomo farji huko Allez. Allez, c'est parti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amando argushiriao imesilamu pia no wakomori walobonze no walondani sumu njema ya khair waifunge amani. Mwenyezi Mungu akubalie ibada alifanya au mwezi unene mwezi jina. Alimparaoni wakomori Uston walio Marseille 2000 yoshao haruma imanifu akatuzia manifestation toujours shemeza na bongare ndelea toujours enkodo mpaka riparisa natija haruma umshemezo ra shemeza 2000 arjohona na satsan wala porte d'ex inshallah na ni manifestation yao wasulele radio kaza shagarju wa inshallah rida hamza darasa bi swali asiri ko bisiriko swali yabu biwana rakisa tano na saa 10 au saa shenda kama benze watafanya manifestation bana Portudex inshallah taala. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Ema si wa yomade Wana mfanye direct, mfanye enregistrement. Assalamu alaikum. Salam. Kaya amadele mwana maroboa abo katsina kutoka ukaya ye dimashi jao galifanya apeli ho wanadamu walo Marseille hao nzipia dimashi 12 walo Marseille nzipia hamume hamushe hamwana hamdudu hazi rikeo hamwa shulinu amane shulinu inu shule ya mali fulani kana uto wiransi mpaka mbelmo ili msisibonzi mimi na singarombo duwa kamyezi ngabenze yatsi wasili le 26 shangarombo myezi kamwa benze limsisibonzi rana le 26 le jaja ebenge garomba Mungu kaya mtilale na selera joka kufanya mali fulani ngajofanya hamwa 11 ya trasi muda sashenda ili tuonikawa na nafasi ya wenda wamwe umisirini na upiha le shapsonga rani sao concert ata sashenda asingaromba Mungu kamyezi mwabenze umisirini no malaho ni pia ne umarmwe ze bazari pia ngaromba Mungu mzambe rizambe soti pia anoseinu ili rike wenji rano wandu wakaya dimashia ya biraila inshallah kwanza Mwenyezi Mungu atembele moyo mtowe dahilani inshallah taala. Assalamu alaykum. Barakallah. Mastina. Kwezi wa Komor rangu wanawashe na wanaume ngari habilio hajizima baunu msafara mle wanzao zana wanzao buzinji wanzao na silaha ngebiduri habilie hapo kaimani kukartu beselame
ngasina zijitihadi hasonsi ngari yafanya ye dimanche 12 à 11h à la porte d'Aix abinge ngari habilio wana washira wanaume ruwana alikane jitihadi ba enga hade ngar joji bulwa hairi haukaya azadi handi sovere minu shange na harambavi abinge na kazane do wandu wakanti ani wandu azali ya warao da asilo Marseille de wandu ya warao abinge na rijuhe na rifanye jihadi na rifanye jitihadi hapo ritengeleye wo plasi rike hawinji babala juzi wo upepo dabanya wangu na wasaya wakawaroha Mwenyezi Mungu jorisaidia hizo risao zonti Mungu jorisaidia no mwezi murununu kana kaure mangoma shangaro jorti ya kasida tumuke na umengea maana ngariwani yao ijihadi ya hensi hatu wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers compatriotes, nous sommes déterminés plus que jamais à faire régner l'ordre dans notre pays. Le Comore doit trouver sa valeur, le Comore doit trouver de la dignité, le Comore doit trouver de la prospérité. Le président actuel est en train de bafouer le droit de la population comorienne. Aujourd'hui, la diaspora comorienne de France est là justement pour essayer de réclamer tous les droits pour que notre pays puisse retrouver la liberté. Dimanche prochain, nous sommes tous appelés à la porte d'Aix à Marseille à partir de 10h du matin, puisque on sera là à partir de 10h du matin, pour montrer encore une nouvelle fois l'État comorien quand même que la population comorienne dans son ensemble n'est pas d'accord par rapport à ce qui est en train de se passer. Nous demandons la libération de tous les prisonniers politiques et en même temps, nous appelons à la manifestation du dimanche 12 à la porte d'Aix à Marseille pour montrer encore une nouvelle fois une démonstration par rapport aux 20 000 personnes qu'on était pour l'acte 5. Donc, on vous souhaite un très très bon ramadan à dimanche prochain, 12 à la porte d'Aix à Marseille. Ça sera l'acte 7, s'il vous plaît. À partir de 11h. Bravo!